Musisi kwa ibinda yengi na udocha ndini wa muka tukunikileke laki madhanguni nye nita Robert Mutukuni na dhango ya The Standard. Na ukethia na kwa nita wasali shabeti wambua ni dhandio kuningilili mauwala me dhanguni ya The Daily Nation. Good morning, Robert. Good morning. You're well? I'm well. I'm also well. Na kwa namukie nesa. Karibu sana ndini wa muka. Asante. Aya. Na hindi tuambia na mawala maningi tuwa wito ndini ya dhango ya The Standard. Page yambe Madness of a Nation. Ndi tu ya Kenya nita yunandoka. Na nengi nita chawe dhango ya ondo diyo weta. Nundu ta kila kiende ye weekend ye niki sahani siye. Mbolili kanagunsi siyende ye na uwalani ya maomba no maki uteti. Na muno ni maomba no ma opposition ngaliko ya linda mwananchi ngaliko ya olei na kwa nethango ye kiuki kika minisa muvyani wose sei wande ni Kipchumba Murkomen na muandiki muvyani wake Raymond Omolo ni mabindetie ende yula yuko bindia kwake kwena kalele mwingi his silence is shouting President William Ruto ndio nena niwene kila kiendeye kwani kule kwa kiokoni cha umonde ni we president kwa ina mubango mwao niwese yukindu chambe ini bindaya katatu maandamano kana ithoko siatwa iwendeni wa maandamano malinda mwananchi na kabindani kala kutwa ibu nundu beoneka musibyo lo woneke mitandao nona nasia ngali ukie ikwete mapia na mwika alama kwa saa imenenga alangi yu kindu chambe isu ni sponsored goods azuna andu mebetwe muka kwa nango imbombano sia kiuteti na in the future yu kana kabindani katweleke losa kwani kidu chuni kitona kwete ka umunene nukwithia ethia nyengo na noeta wumbano nukuka wambalanelia na kwanga mambandu mako kitana alama ku na ene yuka hu yambi na yuka hu yuma bau indi babe na visa wa nona ana muika mako neto visa wa na inge muno amoma kuite mbota angeme na miti babe na ngali yanangitwe babe na lewa wa governor Irungu Kang'ata ulona adhi wekesasi na asembwe hospitali na madaktari maikithia kana kisasi kiu kilomita okithoi mawota asu medewa ni ndio kunengelele mwethangoni ya mwanza kana page 7 ithangoni ya The Daily Nation meoba ni manengetwo wito nthini wa uthio indi ubo kana mawala manengetwo wito uthio ni wa ithango ya The Daily Nation measia moment of truth for Ruto Uhuru Ruto 7 trillion loans peweteka kana ni batona kwithia bataithia na mitalatala myailu kikatiba yulo wa ekwani makwani kana mikobo ya shilingi trillion mwonza ndini wa serikali ya President Dr. William Ruto na mwanana uthiomu yewe na Ken Uhuru Kenyatta usini mwakani wa ngilile na 15 ngitha ndio kunengelele mawasi thangoni ya kana ya The Daily Nation na kitumini kiu amwe mateti na ndwangi meme bya nikibathukanyo ni mamini na kubicho kulyo yulo wa kukunikilwa kwa undo yo mikobo esu ya twaiwe ni atiti kikatiba na procedure ya kosa mikobo na indi otau babe na mawwangi makonetie how mixing business with politics has humbled the rich woka wa kumana na serikali kana wethia yiwe munano wa serikali ila mwabike bandu mwatiana yambia kwithia into kuisa kwithia maundu ma kujita maendene samuno na muno etha we na biashara si bandu yambia kunikilwa na kuisa kwithia bena thina mabwazo na ome page 3 thangoni ya The Daily Nation kwithia ntio kunengelele ndoka imo tunenga mabwazo ma under 17 timu ya Kenya ni qualify FIFA World Cup na Starlets under 17 ni maende enesa yes so keka Rambi Stars nayo ni kasakithemba kiu tisa hithi la World Cup ndini wa page ya keli ya The Standard mawala manengetwo wito ni mawo maeletia undu akenya maende na kuna mani wa kansa undu misi mingi yende na kulika ndini wa chano undu wo na indi wetweka na kuya New Delhi thia India hospitali umwe anita watu ikiyo wa Kenya ni mwa ingi ala maendete omanda uiti yubabe mundu umwe no twika kana ena kansa ya uweme na bikiona maende na kwetela sha yibe ngili manana lete na metwika kana okele binda mathi mesi
yu andu mauma ku Kenya mathi umwona mezi mathima ya aende nesa na ikita ithia mundu ucio musite na maicio kethia Kenya mea kunikungo aindi ibinda yimwe dinananya na Dr. Mutuma no mwa ala meka ukunikili yolwa cancer woni wanda business na ambia ta Kenya ayo kunikili turaise yolwa cancer na ni batoneka ndini wa miaka 10 yokite akubikela mundu aketha na cancer nundu achao twae maiko kunikili na kuoso matambia ala mailite ni batoneka no sisi ko sia kanza bante ya Kenya ni sithito sikini mpaka ngedha na mafuli maati is it just in Kenya kana ni ndilingi tu yani yena sinondo siko sia kanza bante ya Kenya na tenuwezi twasia kanza kwa tandu ala azui we used to say that by the way lakini you ona lifestyle nundu a lifestyle endo iwenda mpaka mashinani ukasia nundu okay andu asu yange nundu twasia ni lifestyle kana mile ya sinduda moya kuna mtu ikukule mashinani andu asu mayo maybe more natural foods lakini mundu sukithio na uno waite kanza ni we say you either tita muno lifestyle na mile hiyoka pena kindu kingi choya bena twasie muno kwa nondo Dr. Mutuma ambiye no kumana na kilati oya kwa mesini tuna either to yasi ate isale wa kuma mondani lakini wale uzuto wiyete hata utona kwithia bena aflatoxin na niwe ni uchangia ondo uende ye niwe wela waende na oyane uwe na aflatoxin no wende na kuswa mwe na yesa kubika bandu yuende yete cancer na kwa uti kila mundu mundu wesa kwa se safe kila kiboni yo serikali ni kiita mawala la mailete titona kusiyata nundu kila kitu kyake sio ni kusiyya na kusiyya no kwambia na kila tiyo cho ni chao nendo kutabia kana oyu kwacha wenywa breakfast ina chemicals yani alonywa alonywa hizo sio ndeti na chemicals saa ine dhano nyusa hao sio kaongele ingi wasindu ingi sio na chao sio kuiko kuongele saa monza liwa muthenya wesio ka wongele unge wina chemicals saa 10 sio ka ingi chaini hiyo niwe kila saa sio nde tiende na kuongela toxins mwe na wenda nizo sio changia in short weka kwa kana every time we eat kana ebinda yonde la ukuike okindu kanywa bona chemical wongela ndeni wa mwe wako ayuke ndo kila kesio ni kila mundu ambo mana umo wale uwake na pauni ngwetekelana na kuno ndo akwethia kaingi ona sindu tamboka ndo tukase me I eat natural things tamboka woko kethia bena ndawa ila sio kuno ndawa isu sia kuno si umabyo na yuwe ila mundu oka aya imboka isu sieno ila ndawa ila chemical wethia aya sibi nimekula kienyeji I proud aya sakanaja kula vitu processed na sindu sia mthembo su indi imboka wethia nayo yona chemicals we are doing bad. Lobbies want utumishi girls bad from reopening na indi kundi kananzama ya kutetea akisia mwene ndivande ya Kenya yenda skulu wa 8 wa utumishi na ulakisanga cha mwachikina otiye na manyiwe 13 matito ni mathayo mondo kabikia na kubingiwa batena mitalatala myenu ya kuikithia kana meno sesei na nyumba cia ukoma manyiwa sina mitalatala kana ni siahanite kiwango kila kiandikithitwe ni serikali cha boarding schools na indi kuvikio yu amanyiwe na mamamini na kuikwa mbeni meko na nywana kutwa isi kana kubibia skulu usu la wati amanyiwe 13 matethayo na kitumini kiu pendeka bethebe na matambia mailite mako kunikila keka skulu au tumishi girls ona maskulu alangi ni kana mabikie na kwithia mabikiete kana methia mabikiete kiwango kila chendeketheti maunduni mao sesei na ki miako ya boarding schools na indi toi thangoni yake ile tuikomana na maubo makoneti kimanyisio cha kiuvundi cha Kenya Institute of Management na kila kina nenge tokana kiumewe mwamulo wa kubikia kubingwa kwa kwithia kiteani kana kitena kitani kunewa license ya kuendea kuthukuma na hii koti no bikiye na kwasekana ni batoneka skulu suka bingwa ute na undu koti unawetete paumbeni na indi utwio ulono mitu matiko kenda mamwe wa Mwanza ni Justice William Musyoka ni unendie Tiveta isini itawa ila kuangamia imanzi kiu exactly yebikie na kunenga nelingilia wa kimanyiso ki kutwaiwa na indilikana kana cha bingwe kwa kwithia batena kana kitani kiwango kila cha ilite cha kunewa
certificate kana kutwaisia maundu ma kisomo. Thini wa page ya kadatu ya The Standard maudhui mese kana yutwe muisioni undu wa ngungu be ngungu imwe muthemba yita wa Indian House Cross uma wayo ni India na ngungu iba Africa yaetiwe mwakani wa 1891 kuya Zanzibar nikanetethesya nundu yo yisa kiko sindu ila nguo muthemba usu nikanawithia nini utethesya kubetanga kiko kiu ila kwisila kuya mwakani wa 1947 niwo yambe yakoseiwe port ya Mombasa 1980 sia na siambiyo naika siendete south kwa Indiani na Kilifi mwaka ni wa 2011 ni weyambe yaonekanie Voi Town na mwaka ni wa 2013 sione kama Kindu kuona nikana no siende na kwambata na yusi tukanibikie museni wa Ilobi nazo niko lileika la kiswani yusi museni wa Ilobi na indi betu ya kana pautene pana inabinda muno numi kukila savo ina itona kukila kitakachi chonde cha savo siambatete lakini ibetu ya kana yu siona ni nabiki yo manage kukila na nibikite Ilobi na twaye makosa matambia niyo namasia ando niki kuyake Mombasa sida ziende na monene nondo nibe na ando biu ikatatiza atalii noketha withi na monene na yuni wikie Nairobi namo andoma Nairobi mai sika na beto sonitube na ando liu betwe kana yuma tambia maya makoswa tira thinani monene dino wa page ya kana na ya katano nebo mawala makonetie ila nduthe ikose iwe nduthe siambe inae Nyandarua ingi inae Kisumu na indi kila kiosania ni boleli kuthima makanisani na indi Nyandarua tikuo ndeleba wa Irungu Kang'ata unathiwe anenganirwe sitwaje mwitwa gitari kuya Kisumu boleli nali kile kanisani wa St Stephen's SCK Cathedral wala Senator wa Ilobi Edwin Sifuna na Governor wa Siaya James Orengo mana bikite maundone ma uthaithi wala mundu mona atiwe au mebwa muno na inde kuya Murang'a tonne wetete nayo gunsi na inamba ulika kana mboleli kanisa ni wa AIPCA bala Irungu Kang'ata Senator Geoffrey Ososi wa Vihiga, Richard Onyonka wa Kisii, Yumbe Anton Kibagendi na Karoli Omondi manaende to thaithini yoi ndaiya ya kundu kwa thaithi liendete banundu ndio nondo muto na kuamua kuthio bamia kanisa ano matwaisi otha hivi ekangutapia ndu Robert usakwani uno twendete wangilile na miongo ile na Mwanza nuto na kwithia kwina pena wia ndikwaza pakethia lakini pena wia wa ithoko ito no kusiwa nundu yu ethe abandu bala batheuta kanisa bala at least baile ona umwati na kundu kungi titi na kundu kungi lakini ikanisa tikatiala ngunzi sithi sikalika. We are doing bad as a country. Na kanisa ni usu pena nginasia na we na andu ako pena andu yani matapikia na kuisese ondola baile nundu you know ila wathi kanisa ni you are going somewhere that you feel it's safe. Yes. Bai mundu utona kuikala nthi you unless you kabindani katwambie kona siko cia muthembozu kwa kawaida ti laisi kwithia we expect ya igunzi siuka kwete itho ko kanisani na twende na indi mauvota asu methanguni ya Mwanza ya The Daily Nation na otondo Robert Wamina kwetanikaa na kwiyo andweli babigena kwata maumisi manene evo ndeleva wa county governor wa county ya Murang'a Irungu Kang'ata na ula unoniki kana na post ndini wa mtandao wake ona niti thitwa na kisasi ba kithuini na yu maukuli ala mevo ni maati tongo ingalikoni su ya ulei ungu wa mabulusu alinda mwananchi maende na kukula nyai twithiu mbakendi na amwe ala mabikena kunena hiyo itina wa kindu kiu kana kisanga kiu ina siatiani kwa bakubi metula serikali muti kwa kuweto kwithia eyo ikufinance kana ikuungamia mbulili kutwaisia maandamano asu na ningila mundu no wansi unundu
president ndeu nena mini sources wandini ndeu nena na ni mkaliko ya ulini yo ikwithia na attacks mama banga mbomba no sio sie kwithia na attacks na ingi wazizio yethi ya wona polili sie kanisia mabia na maofisa ma polisi mioba uma sia isi indi twisonga na mbetuka halama obo hamwe katwa halama ningetu itu ithangoni ya the Daily Nation na yukulielo ibo ni kana ila wabikia kubukuma na bakube na atongo halama serikalini is your property safe nundu twikunikelo history ni umwe kati wa ula wa isi mali yake kilingi sini cha kubukuma na serikali bende ya kukitia siama mbingi multi-party system Kenneth Matiba eweto kwithia ona yake abiki yukeka kwa asia mali even kuiko nyenesa kana kukitana kuiko nyena maundu ma uteti kukubi ni kwa mkosti bamwe na uima wake wa mwe na kabindane kala serikali yasie kumuiba shilingi bilioni 1.5 ona ndaisa ko enjoy because he died na ibe na mundu mukao mo kwetwa Mary Wambui ulani wa mwene hotel kwetwa Glee Hotel na mini na kwithia we repossessed kana kosa ni bengi wa Equity kilingi sini cha kila kiweta takurikava shilingi mbewa milioni imwe shilingi bilioni mwonza ndono mwonza mbewa bilioni mwonza na hii eweto kwithia ale ile kuiva mandatory 100 million emergency deposit is ordered by the court to pause the recovery actions. Nyina sia kila kyabata ni ebinda yonde ikakela chailete ego monde ne wethe ya serikali kwati wana na maku ndukende kutulamia onondo wakwitha wina ndo me ukutetea serikali bebinda yokite andu azima ketha mate serikali ni na bau ni gwo kambi yasia no kuonewa na kunue weki kila kitailete lakini nake mukenyo lo no thukuma kwanzi ala yailete haina bata wa kwesa umunamasi dino wa page ya thandatu akenya ala maendete kuoya kaoni wa Ukraine na Russia metwika na ingi lakini kwa na mabo ala manenga niwe ni Ukraine yasia kana akenya miongo 59 ni makwite toka basi serikali ni ya Kenya serikali ya sanwa ndu 19 ala makwite lakini kuyana na friend record yambo ni wa Kenya National Commission on Human Rights yasia kana kwa oyu KNCHR ni komanete na misi pakube maana 5 misi pakube maana 5 ekando maana 5 misi pakube maana 5 kila musi uyasia pe mwana witu waiye aendie Russia na misi mwe yasia zina ndwang ele kanwa 3 maendie Russia ni misi maana 5 ambo tala kana zina ndo maana 5 maendete kaoni usu me as alatis ijua alama kama kuwetwa lakini serikali ito ya Kenya ya zani 19 Ukraine report yo ya sia miongo 59 anyway wenda su angemeo bau meo kaoni twisonga na mbetu kwa na alama uvo page 4 manenge tu itwe thangoni ya the Daily Nation na endi yu tone nami na kukueleseneka na amwe ma atongo yi kana ateti matongo ni senator wa county ya Busia Okiya Omtata na angi nyanya ni mamini na kutha chokulio kotini mekulia legality yulu wa trillion be wa thanthatu ilasio wetakwithia si mikovo ile yatwa iwe kati wa mwaka wa kiserikali wangilile na 14 na ngilile na 15 na otau mwaka ni wangilile miongo 23 na ngilile miongo ngilile miongo 23 na ngilile miongo 23 ngilile miongo 24 na ile ku otau connect the Eurobond loans na mekulia bethebe na uthei yuluwa ilo biondu siabikiye na kukobwa na accountability ya maofisa ma serikali alama atwa isi isoso kana ma approve kukobwa kwa ilo bisu na undu siabikiye na kutumika na yu amwe katwala makoni twikile ngisini ni minister Muveani wa mundu make na ndu mwe na control of budget na auditor general yasekana nita mailite kikatiba mailite kwithia muma kwithia me held kana mo me kwithia manengetwe
me kwithia me held accountable kana nimo mailite kwithia imena kianda cha kwelesio ondu ilo pia cia koviwe mitalatala yatumiwe kukova ilo pia nondu cia bikiye na kutumika masama itwe mathela ndini wa page ya mwonza imaubo makumacha akenyala mekala na tulinchwa HIV meteta kana methitwa mainengwa ndawa expired matuko mautumia ni mathalile lakini sithitwa ina ikwa na indi alame unengane makolwa mayasio madaktari mana meiye ndawa so long as mie ile tinde likuma expiry date sithawa itona kuendea na utumika nascope nayo yasia kana mama iya wea kana ndawa isu ni mbanangi ku kana ibinda ya kwanangika yathali ni abikie na measaka no suti we awo ni wa pharmacy and poisons board ni mama ile te kuisia na yoke msanyasya na ilo twina ARV sia kuyana na yeze niki ando meonengwa si expired kwa mituke roba President Dr. William Ruto kwi muthenyani wayo kavindani kala etambukite chathini cha uthaithi kanisa nwa ACK ula ku ya St Martin's ACK Kitui no bikiena kwathana kana ula silanga watho wake thwake dam no bikiena kuthela twithi ubikia maiwa kana maka 2027 na aine na ase kana banethi tuna challenges nundu yu wailete kwithia wathele mwaka kana ona ile kwithia withela December mwaka huu na anaze kana banena mathina make ilo pia ndio ini mamini na kukova slingi mbewa bilioni 10 ili kwithwa itethese kumina kwa kaslango suno la wabikia na kuthela ukatethia muno andu ma ilembeta ya ukamba na muno county ya Kitui na Makueni na indi abikiana kwa sekana you should get used to me this time round I am not leaving you behind the Ukambani region has lagged behind a long time in terms of development and kwa mituki pena maubo maumie kula kuinza mele ungamiosa kwa na mipaka ya IBC na bala yumwene kibila awa inza meso Erastus Ethekon ukueta kana ateti alame ukwate kana mai sponsor gunzi kana mai babolili kutwa isithoko ni batu wameka makakomana na mea note na kiu makalia kwithia me 11 ndini wosa kwani munene wa mwaka 2010 asia team ilame kuona kundu kweni ithoko mumaika sele wa kuungamia usa kwani isioni ila kukaitha kuikose wa insecurity katuni ka the standard kendini wa page ya 10 na ile na indi kana mundu ba usole tuandikitwe rigiji na yasia I too can be president na hiyo abe miaka 2025 2026 2027 tuwe nyubani okete UDC nika kuona ndia bala waambi onene laki na itu endele 2027 asia I too can be president na kwa nini ni president danunga masai ni wa impeach iwe jeseka na chagoki no kitonekane akongama u president na ngi twende na kwetela atuonekana opposition nimeutonenga mundu umwe unduma na wetete aya na indi tumine usakwani wa kuyo lukalawe kwatyo kutoyo kwi muthenyani wa kana tumwani okay na yu maundu mako campaign kana makumantha kura methe maybe nkotwibikia sasta cia muthenyani wa umuthi na nibethitwe bena ngusanisio cia kana serikali ungu wa chama cha UDA na muteti ula mongamitie Muchina Nyaga nitawithitwe maitumia mbesa kuthoa kura cia mwene nthi na yu kavindani katu vinga likana kana andu ma DCP maminie na kutabia andu ma kuma kilio mbunge kiu maye mbesa lakini kura makonia mundu ula nake ni kama ongobo no wo lakini no ise kana onebinda ya kampeni ya dhala uka ukethia mbalo no itwa iwe chini ya maji na chikindu IBC maile to sisia na mwene ndemeve meoi eka uko kunangi wanandu tuko makwetie kura ibinda ya kampeni na dhalile na kila mwene ndini kwatia as of now ni wikito tu wake akamana ninganya no ise none tu mimi mitandao ni peka mno ni anu makwete gas lakini kidole ni ngapi moja na ine nona kangi ka mundu muka bandu bathiata ba ililita musinga mesani na hii paka ande kwati ni hivyo sasa imetosha mtatuharibia wazazi ni da Robert mutuko twethia neselele kama ndo wasa ile twithwa na aeni kuma serikali ni account ya Makueni tuna nisi yoloa maona nyuma uimi mama Kueni ala meambia kwi wakaratu wa chumwake nitawasali shabeti wambua tinda nesa
Mutongoi TV. Mutongoi Vibes. Ikinya iyuma outi nayo imwe kwa imwe ba Mutongoi FM na Mutongoi TV.